Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Inaksabtan ti anak ko. O mga no nakainom man na yun asimang pet. Nabartag ngagpaiso. Kat madlaw anapudot ti ulo na. Makapasurun up talaga. Iya. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Nakaring gapay matlagang yan, papa. Madanaganak namin kan ka. Nakas na. Inururay na, papa. Una. Ala, umay ka. Sumrektan ti tabalay. Ano kasta, nana si Mang? Agawid kan inton bigat? Wag, balasang ko. Baliwak tulangan ti umay manan diti lugar dagiti nasarakat akakabagya. Sige, tasabatan ka di terminal inton bigat, nana. Uray saanen. Amangan no saan da kan tumat na palubusan. Ha? Among kan balasang ko. Istrikto dagiti amo ta. Sabagay. Ngam sana bale. Padaanan ka sumangpet, nana si Mang. Yan, iha. Kaslawan mo't lati serbiti papantay di resort. Nakarelax ka ngagpaiso ijay, iti ipapanta. Agamadlaw sa bali man ang tijar mo. Kasano? Kadyak makontak ni Albert, papa. Anya? Day talaan ka diti makagapo. Imbaga nga minidan anapan ije opisina ni Albert. Kaya't nakumakanyo ang makasalita. Kunak nagsubli, wano umawag ko ma. Ngamsaan man. Amangan mo makumikum lang. Diyak ka mo, papa. Siya ko man ti makisaritakan ko na. Ngamdiyak makontak itay aw-awaga. Isu ang masurunag. Una yan. Gapulang iti day tabanag, kastan ti jar mo ita. Papa. Pag-asim kumamat iha. Saan nakasta? Diyak kaya takasta ti langam gapulang iti day jay nga Albert. Napinta sa damag day talay ka. Nasayat na't nagsubli ni Nana si Mang. Day tati inyawag na. Maragsakan ha. Amon, kailiw ko ni Nana si Mang. Aywan kayam. Kompleto ka din dagiti requirements mo para iti pa nag-enroll mo iti college. Ha? Awanin ti rason, tapno may tantanpay lang ti amin. Nas ka na maka-enroll ka. Apay nagsinay kay tinaunag. Kas lang amin, diyak pa'y lamamati at talaga apagadalan na. Laika, adain ka rikin ka. Katnas ka na tong palot day ta. Makaadal ka iti kolegyo. Ha? Sir Fausto? Da kayo gaya. Jak ninamnamang umay kayo dito apartment ko, sir. Mabalin ka diti sumrek, Dan? Sige, sir. Umay kayo. Magtugaw kayo, sir. Saanan? Jak matlag bayag. Anya ka diti masapol yo, sir. Kaya mo ni Albert, saan ka di? Ha? Uwan, sir. Dengga manaimbag ti baga. Kati kayat ko. May patungpal mo iti kabiitan apanawan. Kunakla na di kan umay dito Albert. Idi kalman pa'y laang nga inururay ka. Naibaga nga minidan akayat nak ka na ang makasalita. Wad no day ta. May papaniti foundation. Naskan ka din nga i-deposit ko ti share ko. Saan pa eh?
Kahit ko lang nalawagin kan ka, akasayatan mo't lain, nagudwata iti ipuunan iti foundation. Diyak kahit adakdakil kan ka, wano dakdakil ti kwarta. Awan makitak adakas iti dayta. Kahit kung agbali na fair ti amin, Misty, mayat ka di? Of course. Apikit din na saan. Good. Nasayat no kasta. Day talaan. Pakaamuan kalangan ka dagiti sumarunupay at detalye, ha? Okay. Sikat makaam mo, Albert. Nana si Mang! Ay nalay kabalasan ko. Isumot lagayam ana palalon ti panagkabak-kabak. Tatalaga asumangpot kan. Ay una yan. Apay ko mga kaba-kaba ka ngay. Gaputa talaga ang mailiwak kan, Nana. Ay una yan. Upat lang aldaw ti kaawan ko. Basta, mailiwak kan, Nana si Mang. Ala, siya kung ti mangamat itibag mo. Sumrutan. Napunas mo't siguro itan ti panagamak mo. Nagsarita kayon ka ni Albert. Saan ka mo't siguro itan amasoron, akas idi kalman. Madlaw nga daimon mo, Dan. Ha? Anong di ka agdanag? Amok no anya ti lugar ko iti puso ni Albert. Si Kamat. Tili bagbagang, Misty. Oh, come on, Dan. Di kan makapaglibak. Amok magkat. Mabasak ka dagiti tignay mo. Sika talaga. Sige, panawan kan dito opisina. Payaban naklangin, no adda masapol mo. Ay, talaga nga uray nagnadlawan. Saan lat na akayat nga aklunan ni Dan ti amin? Ngam sige lang. Mas pabor kanyak ti aramidan na apan ang hilamang itirik nana. Ngamin, siyak tumit laang ti pakaipayan ti serbisyon. Itataadan nakitam akakabagyam si Manga. Ang mga no kanayon ton ti bakasyon mo. Saan mat, senyora? Diyak mat kayat nga abusuan ti kinasimpot yo kanya. Si Mang. Kan maysa, nagastos ti panagbakasyon ko. Kas kumay ti kadak ijay iti nasurok nga upat nga aldaw. Ay, dandani nagkurang ti imot ko a kwarta. Kasanukat di mo mat ngamin inawatit itadmikan ka, sakbay apimanaw ka. Ay, kababain mat senyora. Adamot bukod ko a kwarta. Si Mang. Ang saanin aday tati pagsaritaan tayo, senyora. Tinapatag, nakasubli akon ditoy. Maituloy kon ti agtrabaho. Oh, Laika. Naka-enroll ka na? Albert, At ka ti parikot? kas lang mabainak mo dun. Anya mabain? Anya ko mo ti pagbainam? Kasano ka, ano siya kung ti kabakatan iti klase. Agasong ngay, first year college sakpay lang. Laika, sana rin bang nagbain ka? Tayo ti koleyo. Uray naman no ti tawon mo, no kahit mo tagadan, mabalin. Sana kasi ti elementarya, wano iti sekundarya. Ano adan edad mo? Nakababay na talagang ti sumurit. Albert, Kasi tinakunan ko, naka-enroll ka. Katnam na mahal kasay-say atom kumati agadan. Napatagsakit iti bagayo kanyak, sir. Taapay adito'y pa restaurant tinagsarakan tayo. Kaya't ko lang nga maamuam. Ani Albert ti makagapo, no apay ngagpupudot ni Misty di kalman. Sir? Kaya't kung may palagip manangkan ka tiimbilin ko. Ha? May patungpal mo ka din. Sir? Diyak kaya tagdardara sodos. Isuasaan ko pa ang maipatungpal. Kasapulak ni nananay apanawen. Ken hosto a diskarte, sakbay ang maipatungpal ko tibilin nyo, sir. Isuasaan da kumamot nga apuraan.
Dan, Maawatan na ko ma, sir. Kas itinako-nakon. Saan asinsinan ti kayat yu ang mapasama? Talaga asaanan ang manapdan balasang ko. Maituloy mo ti aghanal. Wan nga ron, nana si ma. Nasingpot at talaga ni Albert. Nasaya at mat, tamamatikan itiin bagak idi pay laeng ang nasingpot ni Albert. Wan, nana. Napanak na kakon dayta. Ay nahabalasang ko. Maragsakan para kan ka. Medyo marigata naklaita nga agad just, nana. Gapo iti schedule ko. Ha? Apay aya? Kaadwan ngamin kadagiti available subjects ana ala ket iti bigat. Pampanunutak dagiti trabaho diti balay. Laika, syakon ti makaam mo. Anya? Ay, saan nana? Amang ano anyan tuket din ti mapasamakan ka. Ay unay kan aya. Kabailhak ti bagik. Awan ti dakas sa mapasama kanya. Iso adinak pagdanagan. Aguray ka man, Albert. Damagak man lang kan ka? Diyan niya, mama. Saan pa'y lang anang Rugiti Foundation? Ngam in-enroll mo ni Laika. Awan mo ti parikot iti dayta. Saan ka di, mama? Kasanungay nga awan? Saan pa'y laan ang Rugiti Foundation? Addan pagkadadalam. Kasano dayta? Mama, nalakan tulanan ni Ornuson dayta abanay. Importante. Saan ang maladaw ni Laika? Oh, Mabalin ka di. Agtalik kayo kumakanyak. Saan da kumapagpanunutan iti dakes? mas daawak lang amin. Kasla espesyal launay dayjay ang Laika. At dayta ka manin, mama. Agatap ka manin ako na. Saan kumakas ta? Agtalik ka kumakanyak. Taamok ti aramide. Misty. Hello, iha. Anya timbag ang kinidan, Papa? Anya ka din dayta ngay bagbagam, iha. Papa, ikan ang liba. Nadnadlaw iti pa nagsalita mi kinidan asika ti sinarak na. Uray di na inaklunhan niya, amok asika. Iha. Makitam, di ka makapaglibang kung nagtumad ngamin. Anya timbag ang kinidan, Papa? Binilin ko lang ang bantayan nakakuma. Saan nakabaybayan? Anya? Iswasan ka kuma ang makaunget, iha. Ngamin, si kamot lang ti pampanunutan. Noan niya ti plano ni Albert, may Papaniti Foundation. Bayam laeng. Ngam sana pa sa ti plano, may Papaniti Foundation, ti araramidan na ita, kanilay ka. Panunutom laangan. Saan pa'y laan ang Rugiti Foundation na? In-enroll na nadagos ni Laika? Karidad. Talaga sa balit at parparik na kanya, amado. Bayam. Kasaritak to ni Albert. At dapay kit din pa nagdwa-dwa kada kayo nga gama. Karidad. Pasensya kan iti na ibagak. Ngam impagsaklaang ti marikrik na. Dan, pudno ka di timbaga kanyak ni Papa. Kaya't ka di asawan day ta pa nagsanaay mo. Apod no timbaga ni Papa. Huwag no, Misty. Kaya't naabantayan ka. Di na kaya't abaybayan ka. Asinsya ka lang kuman. Ngam pabor para kanyak ti ipapaaramid ti amam. Iso ajak kaya't asalungasingan. Awan ang yaman na. Agpaiso, Misty? Awan matidakas na. Saan ka di? Wen, awan. Kan may sa? Amok mat no anya at talaga ti pinsar mo?
Misty? Jaktog ngaran day tabanan. Ngamti kayat ko. Agbalin ka anapod no kanyak, Dan. Anya ti kayat mo asawan? Agtaltalakak ka. Nang runa no may papan iti dayjay alay ka. Apay ana iraman nila ka iti saritaan? Gapot na amom akagurak dayjay ababay. Misty? Kat mayatak iti plano ni Albert. Tama ikanak iti gundaway. Amang parigat ken nilay ka. Anya? Anya ti plano? Agbalin nga scholar dayjay alay ka. Babaan iti foundation nga ibangon mikin ni Albert. Kaya't asawan day ka. Adda karbangak ang mga ramit iti amin akayat ko kenkwana. Misty? Isa nga amukon. No kasano abal sakti babaunan da Albert. Nga isaksakit na launay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maragsakan para kan kabalasang ko. Nana, Ang ti kanayon ko nga ipalagip. Nasken anak kasagana ka iti amin adumtangkan ka nga ublag. laglagi pag-akanayon dayta, Nana si Ma'am. Nasaya at launay no kasta. Agyaman akmat iti amin na pang magbagayo kanya. Talaga nga imbilang na ko nakaslapudpud no nga anak mo, Nana. Talaga. Ngamin, si kan tinagbalin a pamilyak. Malaksid siyempre kada Albert. Kan ti kabagyak asin narong karak itay nabiit. Nana, Iso anwad da parikot mo, di ka kumaagpang nga dua amang ibaga kanyak. Si dada anak amang balakad ken ka, balasang ko. Kunak tupay kan. Inyumanan kan ka ni mamati amin. Di nakbut siguro mapabasol, iho. Nakarkaron at di mo mapabasol ti inam. Kaya't na lang agbalin na naurnos ti amin. Maawatak, papa. Agyaman ak nukasta, iho. Papa. Si kamo ti pagsaludsoda. Anya dayta? Bidot ka di tar aramida. Ha? Ibagam ko makanya. Tano bidot tar aramida. Itapay lang. Ibabawi ko ang tiplano. Tinapudno na Dan. Diyan mo no apay ang napulot ti dara ni Misty nga anak ko. Iti babaw ng Dalbert. Isaksakit ka nung amin ni Albert, sir. Anya. Dahil tatirasan na. Inakayat nga doon sa bali ang babaeng isakit ni Albert. Malaksid kin ko na. Musyak lamay sa. Sana mabalin atog ngaran ni Misty ti anyaman akayat ni Albert. Dahil tangamin ti sigurado adi na pagkin na awatan. Kastamot ti bagbagakin ko na, sir. Mandinak mo ti pangat. Basta di mo baybayan ti anak ko, Dan. Dahil ta, ti kanayon akid dawag kanda. Magagaran ka kadin, Laika? Intun bigatem ti umuna nga aldaw apa nag-iskwelam. magagara na. Ngam madandanaga na, Nana. Ha? Anya ti pagdanagam? Ang mga nonya ti mapasama, no mabaybay ak ti trabaho di ti balay da Albert. Di ka agdanag balasang ko. Siyak ti makaammo kadag iti trabaho. Ngam, Nana, ang mga nonya ti mapasama kan ka. Adda sakit mo. Kabailak asalwadan ti bagik. Jak agpwersa. Agan nadak. Nana, Kastamot ti rumbang para iti may sangaina. Saan ka di? Rumbang laeng nga ipangpangruna nati para iti anak na.
tapno matunoy ti anak na ti anyaman nga arapaap na. Nana si Mang. Kasla anak kan. Amom dayta. Iso anak kasagana ak nga agsakripisyo para kan ka. Jakon panunutan ti bagik. Tati importante, matunoy mo ti arapaap mo, balasang ko. Naragsakan sa ita, iha. Aklo na, papa. Jakon amon no anya ti makagapo. Ti importante kanya. Kat makita ka naragsak ka. Day talang matikalkali ka gumak para kan ka, iha. Thank you, papa. Ikarikan ka ang mataginayo ng daytoy akin naragsak ko. Ngamin, ininutan ang mapaspasamak dagiti plano. Anya a plano? Ni papamat, amumon no anya day chay. Iha? Para iti pagragsakak ti bagbagak a plano, papa. Nukas tagarod. Si dada anak amang suportakan ka. Ang may salaban nagtikidawak, iha. Siguraduam asaan ka ama isagmak iti dayta apam panunutan. Adalaman ti Rabi, karidad. Apay adi ka pa'y lagi na na. Jak makaturog, amado. Nagado ti sumsumrek ti panunod ko. Kas kumaitian niya. Numay papankin ni Albert, kan iti plano na. Lipatemon. Nagsarita kami iti anak ta. Tirigat na. Di mo kayat nga ibagakanyak tinagsaritaan nyo. Nakadkadlaw nga agilimlimot ka kanyak. Si kakit dimet. Noon niya tinagsaritaan niyo. Isumat lang tinagsaritaan ni. Amado. Kas itinaykarikan ka. Numadlaw ko asabali at talagang ti plano ni Albert. Siya kun mismo timang tubngarmanen ken kuana. Talaga ajak malakdan ti agtibay. Sa bagay, normal na ang tikastoy para itikas kanya. Kabarbaro ngamin apan nakigasang-gasat dayto iti biyag ko. Kas iti kanayon na ibaga ni Nana si Mang. Nas ka na kanayon ang nakasaganaan. Diyak pa idagal kadagiti dumtang apan nubo. Kadagiti ublag akas ko na ni Nana si Mang. Dagiti namin ti siguradong agbalin at tubang iti arapaap ko. Ijay tayo ti classroom ko. Mapanakon. Amaan numaladaw akpay. Sikan tinag ko na. Kasla anak munday jay alay ka. Saan ka di, Simang? Wen senyora, jak ilibak dayta. Bueno. Kayat ko nga rod akanayon abagbagaam. Ha, jak magustuhan ti panagsinminged da iti anak ko. Iso nga ibilin mo kanilay ka. Aliklikan na ni Albert. Matungpal, senyora. Ambo makaslakamang kan ti pamilya ami, Simang. Katjak kayat nga agbalin kamot as sukir. Ammo mataday tati kang runaan akagurgurak. Wen, senyora. Laglagi pak akanayon dayta. Nasaya at no nagkinawatan ta. Tano saan ang matungpal ti kayat ko? Ang mga numairaman kamot iti pungtot ko. Kasla si bibiyat ni Nanang iti kinatao ni Nana si Mang. Agasam talaga pinabalunan na pa iti merienda. May isa nga oras ti baot ti sumaruno a klase. Nawaya ak nga. Ni Albert? Hello, Albert? Kumusta din mo nang aldaw ti klase, Laika? Si Kamet. Talo pa'y lang asignatura ti nadarayak. Ada pa'y talo. Iso asaan pa'y analpas ti may nga aldaw. Wan gaya man niya. Okay, kumusta ka, Met? Okay, Mat.
Adan dagiti patsyak makasiningad ko to dito universidad. Masaya to kasta. Sigurado. At ang dagiti umasiasidad ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Laika, kaya rito ang pisahabo nga nakapimpin. Sigurado nga dagiti along pipilit no mararubayan kan ka. Albert, di ka mauawatan. Sigurado nga dagiti lalaki nga umas asidag kan ka kahit ko asawan. Ngamin, makayawan da iti kinapintas mo. Allah, ni Albert, tila ibagbagana. Agadal ti rumbang aramidak dito universidad. Saan kat nga agpaaram? Madlaw nga inspirado ka nga agtrabaho Misty. Ay, dakas ka di. Saan mat? Maragsa ka naklang iti kastadyar mo ita. Agyaman at lukas Dan. Diyak ngamin kaya't amakit kita ka analiday. When no aburido, gapulaan ka ni... Oh, apay adi mo ituloy nga ibaga. Agyaman ka, Dan? Ha? Di mo mailibak date na. Nagnaglaw iti jar mo. Iso adi mo maibalikas tinagan ni Albert. Nang rugi gaya man na nagadal di babaunan nyo, panyaro. Isumot lagayam nga awan ita dito'y balayo. Ni Albert, nakakaamoy iti amin. Amado, di ka kumamakagura iti ibaga. Anya dayta? Amangan met no agbalin pa'y aparikot ti babaunan nyo. Iti plano ta kanagiti anak ta. Anya? Kasi tinakon-akon. Di ka kumagumura iti naibaga. Nadakamat ko lang. Taapay akasla specialty trato ni Albert Gancuana. Fausto, panagkunak pas ti estratehiya ni Albert ti amin. Isuadyak la pampanunutan ang mapasamak ti ibagbagam. Senyor, kunaklano agbayag dito ni Sir Fausto. Adda kanupay aramidan na. Kan dumagas kanupay ijay ayan ni Misty. Kasta ka di. Ay kunaklakit din. Sa apay insagana kunti paborito na. Sana masayang ti insaganam. Tamumet. Agpada kami ti paborito kini Fausto. Wen ba't kit di senyor? Awan gayam. Diyak makita ni Caridad Rimwar kunak kuma. Nga madamat di tagarahe ti kotsena. Amangan no ada ijay siledyo, senyor. Nalabid akasta. O sige, tama pa na ijay siledmi. Ay, inak pa'y lang arod idalimanak ti insaganak. Apag isunto, numanganan dagiti amo. No kasta, madama ti panang meeting ni Misty kadagiti supervisors na. Uwan, sir. Ada ka di bagayakin ko, ana? Awan makidi. Nagapan nyo ka di, sir. Nakadagas kayo, may. Nagapuak iti ayanda amado. Ha? Namuak anang rugi gaya man nga agadal dayjay alay ka. Sir? Dayta ti agpaiso. Dayta tinagsaritaan mi ka ni Amado. Dayjaya ni Laika. Remuara ni Tigiti Universidad. Laika? Albert, ano tayo aramidam dito Amo ka nalpasan di klasen. Gusto ka di? Ha? Gusto saan ka di? Well, Albert. Oh, dapat isong harap tayo umay ka. Umay kang tagidantan nga gawit. Anya? Laika, awanan ti ngam. Umay ka kit din. Agawit tan. Papa! Papa! Oh, iha.
Apay ang makapungpungtot ka. Agpaiso ka di tinaamwak anang rugin nga agadal ti babaw ng Dalbert. Ah, Ibagam kanyak tipod no, papa. Agpaiso ka di. Kasta ka no tinaamuam ko na nitan. mabalin ka di, iha. Agkalma ka kuma. Saan nakasta makapungpungtot ka ang makisarsarita kanya? Kasanong agkalmaak no na alas mat adang agtinamwak. Misti, anya ka kadi. Tanagam kumamat ti makisarita kanya. No kayat mo asaya atak ti makisaukan ka, papa. Ibagam narod kanyak tipod no. Agpaiso ka di anang rugin nga agadal day jay alay kang. Agpaiso ka di! Juan! Pudno! Binukawan da. Gaputag lablabas kan, misti. Agasam ti kastapan na kisarsaritam kanya. Siyak ti amam. Ngem nangat nga tupayan ti tinor ti saritam. Ngem iti siyak. Jakon magustuhan ti kasta. Maditi epekto kan kaday jay nga Albert. Iso apanag kunak. Misti! Agsubli ka ditoy. Agsarsarita tapay lang. Misti! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ungor tilugan ni Albert ay chay. Ay addan ni Albert. Inaklukatan ti gate. Dayjay, agbusinan, ay kartingak. Mabitlaeng! Sige, senyorito. Isarak mo tilugan mo iti garahe. Laika, kapay ang nagkuyog kayo kan ni Albert. Sinukunak iji universidad, Nana si Mang. Anya? Ay, por Diyos. Nakita nga ta ni Senyora ti sa sangputyo. Nana, Ay nalay ka, madanaga na kiti kastoy ang napasamak. Ang mga noan niya ti aramidan kan ni Senyora Caridad, no nakita na kayo ang nagkuyog ang nagawid. nagtangkan tumot namin ti ulo ni Albert. Ikararag talaangan, asapay lakumata di na kayo nakita ni Senyora. Italaing anaaramid kanyak ni Papatikas kay. Binugkawan nak. Diyak nginamnama amay tured ng aramidan kanyak tikas kay. Diyak maaklon tikas kay ngay naramid kanyak ni Papa. Saan, Apulos? Misti, ha? Misti. Ni Papa. Iso tiyag tok-tok-tok. Lukatam ko matiri daw. Pangasim, iha. Makaamu dita ni Papa. Iha. Diyak ilok-lokat tiri daw. Saan na kami nakita ni Mama, Nana si Mang? Nasaya at nukasta. Ang saan tayo ang masigurado, Albert? Nana si Mang. Iso apang naasim. Aganad kayo kuma. Saan kayo alapdan nga agsiningad ka ni Laika? Ngamin, nadlaw ko analagan tirik nayo iti tunggal maysa. Ang pangaasim taaganad kayo. Ay, siyak ti maamak, iti mabalin ama pasamak no bilang. Awan mo't namin tidakas na. No bilang tagbalin kami anasingad. Saan ka de? Kada tayo, awan ti dakas na. Ngem kadagiti dadakkel mo. Dakkel abidot dayta. Nana si Mang. Dayta laang tikid dawak kada kayo, Albert. Nangrunakan ka. Aganad kayo kuma. Ta sigurado anilay katimadaksan no bilang laeng. No amok lakas ta ti mapasamak.
Jaklo ko man imbagakin ka, Misty. Sikat ti kagurak na inaramid mo ti kasta. Kasano pa itan? Amangan no siyak ti kagura ni Sir Fausto. Ikagdanan, siyak ti makamukan ka. Misty, Di na kami tuguraan ni Papa. Ngamin, kasapulan na ka, Dan. sapay ako matakas tangag paiso. Tanuguraan nak ni Sir Fausto, gapo iti panangibagakin ka iti amin. Jakon ammo no anya ti mapasamak. Albert, kasla da pa kadanagam. Ne, awan mat papa. Sigurado ka? Wen papa. Anya kumangit ti pagdanagak. Awan mo ti parikot itaas asikasok ang negosyo tayo. Nasayat nga rodno kasta. Ahawan kayam. Si marungkar dito ni Fausto. Anya ti ginagara na, papa. Adala na pagsaritaan, mi. Awan kayam, simangpat ka din ni Laika. Apa kasla naklaat ka? Salsalud-sudag no simangpatan ti babaw nan tayo. Adamatan, papa. Apay ka di? Awan matkiti. Kaya't kulaapan ken, adi na mabaybayan dagiti trabaho na dito'y balay. Nga uray agad adalan iti kolehyo. Lugan ni Papa Dechay. Nakasta, rimwara nga ron. Papanan na nga ta. Uray sa dinuman ti papanan na. Awan bibiyang ko. Basta siya kawurak itatiamak. Ngamin, italaang abinugkawan na. Agpupukak laang dito'y silet ko. Jak rumrumwar dito'y uray agsublinton ni Papa. Ayan ni Laika. Ang daldalos ije banyo, senyora. Nasayat no kasta. Kunaklakit din no agin ina na. Saan, senyora? Apa man na si Mangpet, nagtrabahon adagos. Damdamagak no adanas ken nga aramidan na para iti pagadalan. Ang awan ka numat, takarugrugilaang ti klase. Iso aday jay, agtrab-trabahon. Nasayat no kasta. Diyak kayat ang mabaybayan na dagiti trabaho na diti balay. Kanayon nga ipalagip ko kankwa na dayta, senyora. Kanjay inyo na'y unay ko kan ka, si Manga. Amangan numalipatam apalagipan. May papan iti nakisiningad na kan ni Albert. Senyora, jak tumalipatan dayta. Nasaya at launay. Jak kayat asukiran da. Mabit lang. Ayop ka doon. Sir Fausto. Apa yun? Anya ti pasol ko kada kayo. Amom ka diyan nagsubang kami iti anak ko. Gapo tayong bagam ken Juan na tinasaukan ka. Sir Fausto. Ita, no saan ang mapunas ti gura kanyak ti anak ko? Akan nagkadan. Tandaan ang dayta. Timanaw ni Sir Fausto. Dahil lang ti ginagara na kanyak. Talaga pimanawan. Nalaos ti pungtot na kanyak. Kung nagtumot namin kada kayo nana si Mang. Saan na kami nakita ni Mama si Mangpet? Saan ita? Ang kasanon iti sumaruno abigat. Kabisado kan, baro. No adda kayat mo nga aramidem latan. Hanggang agpakpakaasiak. Liklikam asukunan. Wano kagiddan nilay ka, numapan ijay pagadalan. Apay namin nakasdyo lagi tinaganak kanya. Albert,
Nagado ti iparit da. Ado ti sana mabaling kadakwada. Gapo ka di tada kabailan may tibiyag. Kat nakurapay lang nilay ka. Ha? No kastoy nga daw matlagayam ti may parit. Kinaykayat ko lang kuman tinaipas ngay anak ko rapay na nasiman. Nana, ano tinagsaritaan nyo ka ni Albert? Nakita kayo ngamin. Nagnadlaw na patag-abanag tinagsaritaan nyo. Ay, binilin ko ni Albert, aliklikan na ti makisiningad unay kan ka. Ha? Di mo ko mapanunutan at yak magustuhan ti panagsiningad yu adwa. Iso na lang ta pampanunutak ti mabali na mapasamak. Nang runa no da senyora ti makakita kada kayo. Maawatan kayo, Nana si Mang. Agyaman ak lukasta. Para kan ka ti ibagbagaklay ka. Ilikliklik ka laang iti sigurado apakadangram. Amok dayta, Nana. Kat agyaman ak unay. Nas ka na mapanak iti ayan ni Fausto, Caridad. Sumurot ka kadi. Sanan, amok amay papan iti negosyo ti gagaraang ijay. Gusto ka. Ang mawansamot tar aramidam ita. Sana ya. Pudno, ngam dituyak latan balay. Sige, sikati makamo. Ala, mabiit lang nga rod tayo nakisagana ti pagsukatang. Dan, pasensya ka no na iraman ka, ha? Awan anyaman na. Tilaang am ka. Ginura na kunti amam. Amang ano saanan ama punas dayta. Imbagak matkan ka, asyak ti makaam mo. Saan ka di? Misty? Saan nga agbayag ti pananggura na kan ka? Ngam ti gurak kan ko na. Pagtali na edak aging gat di na ipaay tikid dawak kan ko na. Ha? Anya dayta akid dawam ken kwa na? Maamom to, Dan. Ngam jak pa'y mabalin nga ibaga ita. Awan ka diti klasen ita. No madamdamapay, senyora. Iso nga iring Pasko pa'y dagiti trabaho dito'y balay. Nasaya at ammom nga isa mirada giti trabahom ditoy. Diyak kayat agapot agad adal kan. Kat liwayang matanda kita trabaho. Uno saan? Amangan no ipatudon mo kan ni Simang. Ay, saan, senyora? Diyak ipatudon ka ni Nana si Mang dagiti trabaho. Amok di ka sa saad nga. Kat diyak kayat nadadaka sa mapasamak kan kwa na, gapo kanyak. Oh. Senyora, adda ka di parikot? Awan. Ha? Ay, pinanawan laklatan. Ay, bye-bye akon. Ituloy ko kay tintek trabaho tapno mairing Paskon. Nasayat man, tay may kalata. Itilikodan ti naramid ko kan ka di malam kalman. Sir Fausto? Kumusta ni Misty? Makumikom iti trabaho di opisina, sir. Kagura nakti anak ko. Di nakasarsarita pulos. Kit amom no anya ti makagapo. Sir? Sika ti nakaigapuanan daytoy aso sikming agama. Iso akayat ko. Asikamot lang ti mangurnos. Tano di mo maurnos ti amin. Ultimo meten. Madamdamapay ti sarap nilay ka. Isoasan pa'y larimuan. Nakaragrag sa kitar aramida kita. Albert! Apay na si Mang. Itay pa'y apal paliiwan ka.
Saan ang maisina ti panagkitam kanilay ka? Amom, Albert Barok. Agdamadmadlaw ko ken ka. Ano day ka, Nana si Mang? Kabisado kan, Barok. Iso adi ka makapaglibak. Nana si Mang, anya ka din day tang ibagbagayo. Jak lakit di ang bidot. Agayat ka kanilay ka. Anya? Nana si Mang? Di nak mapaglibakan, Barok. Kabisado kan. Kastamot la ti jar mo, idi agayat ka kan ni Senyorita Misty. Nalipatam ka din? Siya, ti damo ang nagdamagam idi, noan niya tirik na ti agayat. Nana. Iso nga amok, noan niya ti marikrik nam. Sana rin bang ngayat at nilay ka, Nana? Ha? Omdasan kanya ka matulungak amang gulo di tarapahap na. Awan di sa balipay. Albert? Jacket ngagbalin ang nariribok ti amin. Iso sana rin bang ngayat at nilay ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aklaw na kan kami, Misty. Sinarak ko ni Papam. Ka? Anya timbaga na kan ka? Pinangtaan nak, Misty. Anya? Day tatag paiso. Siya ka no ti delikado. No saan ang maornos ti susik iti nagbaitan niyo. No di na kamay ayo. Kabisado kan, Misty. Amok ti ugalim. No anya ti ingkadang mo. Sigurado nga aramidam. Iso apa nagkunak. Nasken nga isagana kung ti pagi. Anya ti kayat mo asawan? Amok nga ipaypaysong tinakunam. Adi ka makiinornos iti amam. Aging ga adi na maipaay ti anyaman akid dawam. Isu akasaya atan nurugyakon ay impaki dagiti gargaret ko dito opisina. Dan? Kasta ti planok, Misty. Taamok, ipaypaysong no anya ti imbagang. Nana si Mang? Apay, balasang ko. Naskan arumara ko, Nana. Amang numaladaw iti klase. Nalpas kong dagiti trabaho dito'y balay. Tilaangan ka ng da senyora, tijak na asikaso. O sige, siya kung ti makaambo iti daychay. Di kay agbanog Amuyo matno niya ti kasasaad yo. Amang numabignat kayo. Hindi nakadipagdanagan. Laglagi pag akanayon dayta. Oh, Panyero. Itaman pa nakasapsapa ka nga umawag. Panyero, makumikom ka kanita. Saan, Met? Apay ka di? Kasatulak ti kasarsarita. Ada ka di parikot, Panyero? Yakilibakan ka, Panyero. Amumot asikalaan ti pangibagbagaak ka di tinagansan ko. Sige nga, Rod. Ibagam no sa dino ti pagsinarakan ta, Panyero Fausto. Kalaat sa dayta, amado. Awan nga, Rod, Caridad. Isu asarakak ni Fausto. Ay, Oh, apay nagsanay ka? madanagan ak ngamiin. Amkak nga ang mga noada pa kainaigan ni Albert, iti parikot ni Fausto. Caridad? Ang mga noada manin makuna ni Fausto. Nakababain. Oh, sapay lang kumatabidot dahi nga atap mo, Caridad. Alang nga, Ruden. Mapanakot. Nairwang akong dito universidad. Adungot kong dagiti makuna agagayam ko.
Saan ako na maikawa? Magustok la unay daytoy. Iso ajak sayangan ti oportunidad. Igaad ko ti agadan, tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Mapanak pa dyan library. Idilangan ti pagpalabasa kiti oras. Bayat nor urayak ti sumaron na klase. Tungpalag ti amin abilin kanyak ni Nana si Ma'am. Saan ko asayangan ti gundawan? Diya ko nagpalpalikaw pa, Panyero. Idiretso kon ka. Ni Albert ti makagapo, no apay ngagparparikuta. Anya? Adarim so adi minagkinaawatan ka ni Misty. Di na kaya takasarita ti anak ko. Kat ti makagapo. Ti anak mo. Panyero. Anya lamin ayat inapasamak. Ada sana nagustuhan ni Misty nga inaramid ti anak mo. Anya? Ti panang paadalnan kanilay ka ababaunan nyo nga uray no saan pailang anang Rugiti Foundation. Ha? Apay nga min nakasya ti inaramid ni Albert. Kinapudno na, Panyero. Nagsarita kamin may papaniti day taabanag. Ngamti ko na ni Albert. Di na kaya't amala daw ni Laika iti pa nag-enroll na. Di kagdanag, Panyero. Ikagumak ti tumulong. Tapno maurnos daytoy aparikot. Ako na tayo dito eh. Sana rin mga sarsarong karanak dito eh. Like, sana si kati ginagarat. Imayat dito universidad. Taki na saritak ti din. May papaniti ka sa pulan dagiti mayat may pasidong di foundation nga ibahon ko. Dagiti mayat nagbalin yung scholar. Albert? Aklo na. Siyempre. Karaman kalatamot din akayat ko kumustahin. Apay akas lang madanagan ka. Amangan ngamin na makadanon ka ni Senyora Caridad dayto pa nagsarat ta dito universidad. Anya ko matidakas na. Albert, pangaasin ko man. Diyak kaya't asalungasingan ti bilin kanyak ni mamam. Dinto maamuan ni mama dayto eh. Asin ko kumati pagkamuan na. Albert. Iso di ka kung magdanap. Awan ti dakes ang mapasama. Gusto nga tada ito yung aramida. Apay asyak ti maipit iti sitwasyon ita. Awan mo ti maringay naramit ko. Kun maysa, saan ko apakibiyangan ti anyaman asaritaan da Misty? Iso na lang ta. Dagiti agaman ti nagkatik. Iso Anya tar aramidam, dan? Kas itinakunak, agsagsagana akon Misty. Mabalin ka di, Dan. Saan ka kasta? Imposible ang mapapanaw ka. Ngam saan mo akayat ti makisarita iti amam? Saan ka di? Makisarita akton kan ko na. Anya? Wen, basta saan ka apumanaw. Nay, haddad ni Senyor Amado. Tilugan na tinagsardan. Ay, agbusbusinan. Inak ilukat tigay. O sige, Senyor. Isarak yung tilugan. Amo no anya nga oras asumangpet ni Senyorito Albert. Senyor, saan nga nga agpapada ti oras ti sangpet na? Kasta ka di. Wen, Senyor, apay ka di? Kaya't ko kumama kasarita. Ha? Kunak no adan dito balay, iso nagawidag. Gamawan pa'y matgayam. Importante sakit diti ibagayo kan kuana. Talaga nga importante, si Mang. Ha? Ala, tayo nakbit ka sarita ni Caridad. Ne. Ay,
Apay nga ta? Anya nga ta ti mapaspasama? Rumwar ka matlaang ko na. Kapilitan. Mapanak namin itayan ni Misty. Amado, ada ka di mapaspasama ka, Jack, amo? Gusto ka, Caridad. Anya ti kahit mo asawan. Pudno ti atap mo. Ani Albert ti makagapo. No apay nga agparparikot ni Fausto. Anya? Kat adda pa kay naigan ti panaginrolan ni Laika. Amado. Dahil ti agpaiso. Iso arumara kita matlaeng. Mapanak iti ayan ni Misty. Napatagtigagarakan ka, Albert. Amom no kasano ti panangipatag ko iti kakaiso ng anak ko. Sir. Siyak ti kang runan nga apektado. Sana nasaya at ti mapaspasamak iti anak ko. Sir. Saan kayo maawatan? Diretsaan kan, Albert. Diyak kayat ayalang-alang mo ti anak ko. Ano niya? Kas itinakon-akon. Siyak ti kang runan nga apektado. No adda saan anasaya at amapaspasama ka ni Misty. Senyora, di kay matagtagari. Apay ka di? Awan, si Mang. Senyora? Saan ka mat siguro nga agkurkurang amang palpalagip kanilay ka? Saan ka di? Ha? Senyora? Saan ka di, si Mang? Wan mat senyora. Kanayon apalagipak nilay ka, aliklikan na ni senyorito. Agtungtong palkadimat laang kan kadayjay alay ka? Wan mat senyora. Ngamin, napatagkan nilay ka ti panagadal na. Ammo na a posible asaanan a makaadal, no saan nga agtungpal kadagiti bilin. Nasaya at unay no kasta, si Mang. Kinasarita na kayo gayam ni Papa, Tito Amado. Wen iha. Kat siya kon ti agkid-kid daw iti pamakawan. Iti anyaman anaramid ni Albert. Bayam, kasaritak to ti anak ko. Tito Amado, pang-asiyo. Saan yung aramidan ti kasta? Anya? Masigurado ka saan ang magustuhan ni Albert ti kasta, Tito. Iso asaan yun akasarita may papan iti day tabanag. Ngam nagrekyar kayo iti amam. Tito, di yun pagdanagan ti may papan kada kami kini Papa. Kasaritak ti ama. Basta di yun ibagbagakin ni Albert ti may papan iti daytoy apan nakisarita yo kanya. Mabalin ka di? Sige, iha. Basta pang-aasim ko ma. Di mo guraan ti amam. Agyaman na. Nakadano na kung diti baray. Awan pa'y nga ang tilugan ni Albert iti garahe. Nasaya at mat. Ang mga ano anyang tuket diti panunutan ni Senyora. Nubilang Laika! Adagayam dita ni Senyora. Umayan, Senyora! Apay ka di, Senyora? Senyora? Ada ka di pangibaunan nyo kanya? Kagurgura ka! Senyora? Amum ka di? Asika itatiramot ti saan anasaya at amapaspasamak? Senyora! Anya ka di tibas?
basol ko. Di ka nagdamag! Danga! Iso nga ang nadam ti garaw mo. Papalpaliiwan ka. Kat iti ka nito adyak magustuhan ti garaw mo. Agalwat ka laangan kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga minaya ti inaramid mo. Awan mo ti amok, Nana si Mang. Awan ti amok. Oh, Kat, ayan itan ni Senyora. Napansan iji silid na kini Senyor. Addan sa ngamin saan anasaya at amapaspasamak. Balasang ko. Ha? Apay nga rod asyak ti kagura ni Senyora, Nana si Mang. Hadyak masungbatan da ita. Basta ti makunak. Aganad ka iti amin at ignay mo. Iti kasta, saan ka amadaksan? Maragsakan iti kasta apangad mo, Misty. Agyaman akdan. Tadyak kaya't amapukaw ka diti opisina. Dakkel ti panagtalak ko ken ka. Misty? Tano sa bali lang ata. Diyak lamon. Diyak pulos tilmonan ti pride ko para ken ka. Maragsakan amakaam mo. Aka ilalaan na gayam. Maragsakan lakit din ni Sir Fausto. Iti ka nito akasarita mon. Nyamsan ngagsigsigurado ni Papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan aga po ta kasarita kon? Kat nalipatan kon ti inaramid na. At ka di parikot, Mama. Oh, Mama, kasarsarita kayo. Ibagayo ko makanya. At ka di parikot? Saan kayo ngamin na matagtagari? Diyak la ibilang aparikot da ito'y. Ah, Iso at di nakpakadanagan. Diyak la kahit nga dadako sa mapasama ka diyak mo, Mama. Iso damdamagit ka da kayo. Nagda parikot. Awan, halan, ingkag puloson. Tinanawan na klatan dito ni Mama. Ano? Anya nga tati napasama? Apay akas jay ti Jarna. Tanda ni may bus konti sa nga bote nga arak. Ganyak man lamarik na asin milod tinainom ko. Talagang apektado kay tinapasama kada kami ni Misty. Apay ngagbarbartot kayo, Papa. Misty, iha. Anyat mapaspasamak, Papa. Pagparparikutan da ka di pailaan. Kwa, jay, saan iha? Saan ka pagparparikutan? Sigurado kayo? Day tatiyag paiso. Ken nagyaman nak takinasarita nakmutlaang. Saan kayo ang mabali na papasan, Papa? Taam mo. Da kayo laang ti makaawat kanya. kasayaatan asyaklatan ti pagdamagam no adda kayat mo amamuan. Nang runa no maipapad ka nilay ka. Apay ngamin nana si Mang. Anya tinapasama? Saan anasayaat? Kinabil ka din ni Mama, nilay ka. Saan matkit di barok? Ngam diniretsa ni Mamam nilay ka. Imbaga na kano akagurgura na nilay ka. Anya?
Amok na ba inan ni Laika? Ngam ikagkagumaan na laang nga ilimod kanyak ti pudno arik nana. Di na kaya't nga ipadlaw kanyak ti pan nakapabain na. Ano nga tanti na pasama? Di mo tin imawag ni Misty. Imba nga nang awagan naksakbay ang nagsina kami itay. Kalpasan ti trabaho. Ngamaging ga ita. Awan pa'y matla ti awag na. Ay, mading sakit di ha. Ang mga nun nagbaliw matla ang ti panunot ni Misty. Kat di na kinasarita ti amana. Kat nun napasamak ti kasta. May mayat. Ha, Eden Fausto. Ay, sungbatak adagos. Ay. Hello, sir. Dan, pasensya ka kanya, ha? Sir? Nonya man dagiti na ibagak ka ha? Ipaten tayo kuman. Di mon panunutan tayo. Sir? Talaga mapangnamnamaan ka. Kat di kagdanak, taatan to umentum kanya. Bye. Ha? Pinutid nanti saritaan mi. No kasta? Naging nurnosdan ka ni Misty. Di naggayang pinaay ni Misty. Ngam anya nga tatikuna na nga itid na nga umintok. Inaramid mo ti kasta, Caridad? Impakitak laang tisuron ko iti dayjay alay ka, amado. Angam, Caridad. Awan mo ti dakas iti inaramid ko, saan ka di? Awan gayam. Nagsarita kami kini Misty. Kinid daw na kanyak asaan tayo kuman asidiran ni Albert. Anya? Ganoon gayam. Ang mga nonya ti mapasamak numaman ni Albert naramid mo kini Laika. Anya ko mati mapasama, amado? Ama mo matan di anak mo. Narigat apugtuan no anya ti pampanunutan na. Amkag nga mga no anyan tumanan ti mapanunot na nga aramidan. Numamuan na diniretsam ni Laika. No anya timbagakdan, isa ti aramidak. No anya ti sinook, tungpanak. Amamunak man, saan ka di? Wan matkit di Agyaman akmanan, Misty. May sala ang aba nagtikid dawakan ka, Dan. Anya day ta? Ipanagtalinaid mo anapod no kanya. Misty? Diyak kaya't nagbalin ka at traitor. Di mo dadaalan ti panagtalagkokan ka. Nalawag ka di. Din to mapasamak day ta, Misty. Diyak to dadaalan ti panagtalag mo kanya. Nasaya at nakasta. Kat no matungpal mo ti kayat ko. Awan to ti rungswa aparikot iti nagbaitan ta. Laika, apay ngay adi kamot lang maturugan. Adalaman ti rabi eh. Lup-lupasak laang dagitoy, nana. Ay unay kan aya. Parparigatem ti bagim. Nagwaya inton bigat apa nangaramid mo kadagita. Alas 9 ti klasek no bigat. Ama ano jak mairimpas dagitoy. Adda akmot balasang ko. Siya kun ati mangaramid kadagita. Anya kayo kadi. Jak magkayat ada kayo ti maparigat. Jak kayat nga dama ko na kanyak ni Senyora Caridad, nana si Mang. Iso nga, irimpas ko labiitan da itoy. Kalpasan na, maturog akon. Laika, saan mo ang maipamaysa ti panag-adal mo? No napuyhatan ka. Iso nga agi na nakakit din. Mabiitan da itoy, nana si Mang. Saan da kapag danagan? Sapa ka na nakasukat, iha. Masapa ak namin nasumrat, papa. Adda dagiti kayat ko nga iringpas adagos iti opisina. Tadyak kayat akagura naktukit di. Iha, din to mapasamak deta. Oranya ti mapasamak.
Di kanto kagura, Polos. Papa, Iso pangasim. Sana rumbang nga obligaan unay tibagim. At damot ni Dan na mga sikaso kadagiti di mo maasikaso. Saan ka di? Papa, kasayaatan matlaang no siyak mismo ti mga sikaso iti amin. Diyak kayat nga ipabaklay iti sabali ti responsibilidad nga intalak mo kanya. Iha. Isa din ako malapdan, Papa. Nasken ama panakon. Nasaya at nasapa ka anak kariing. Kat ar-aramida mon dagiti trabaho. Uwan, senyora. Inkari ka jak baybay ang dagiti trabaho. Isanas kan atong palag dayta. Nasayaat. Ha? Anya nga oras ti klasin? Alas 9, senyora. Kasta ka di. Di ka pumanaw. Aging gaadi mo na iring pas ti trabaho. Nalawag ka di? Ha? Naawatam ka di ti imbagakan ka? Uwan. Uwan, senyora. Naawatak. Nasayaat. Launay. Sa bali ti jar ni senyora Caridad. Madlaw ang makaungungan. Tinasayaat. Ikagumaak nga iring pas daytar aramidag. Iti kasta, dinak to kaungan. Panag ko na. Kasayaatan no di mo pa'y lakasarsarita ni Misty, Albert. Tan. Napudot ti ulo na. Ang mga numairaman ka pa'y itipudot ti ulo na. Kasta ka di? Wan, Albert. Teresa. Pasensya ka na. Teresa. Kat numabalin, di mo ipakpakamukin ko na dayto eh. Awan si parigot dan. Papirma kung ganyan. Ala, mapanak nga ro dan. Kasayaatan ng tikasto yung naramid ko. Naglibakak ka ni Albert. Kasayaatan nga minusaan da pa'y lang agkita kanya Misty. 10 minutos laangan, alas 9 balasang ko. Hindi ka pala nakasukat. Ay, maladaw kalakit din ah. Nas kanya iring pasko dayto nana. Ama na agungat kanyak ni senyora. Anya? Naingat ti Billy na itay kanyak na iring pasko dagiti trabaho. Amo na ka di nga da klasen ita? Jack, masigurado nana. Ay, por Diyos. Apektado na ati panagadal mo no kasta. At tinasayaat, agsukat kan. Tasya kung ti mangiring pas iti daytoy. Ay, Jack kayat nana. Ang mga noon niya di mapasama. Ay. At ka ti parikot dito eh. Laika, si Man. Ha? Pangamin senyor. Alas 9 ti klasin ni Laika. Ngam di pala nagrubwat. Tairing pas na kanupay ti trabaho na. Anya? Ay, sigurado ang matadal ti panagadal mo no kasta. Ala, ingkag suhaten. Iti kasta, makastrek kan ijay pagadalan. Natangkan ti ulo na jay alay ka. Rimwarlatan adi na inring pas ti trabaho na. Siyak tinang ibilin kan kwa na amapanan. Anya? Di na kaya ti sumra kitay. Tay lapas na kanupay ti trabaho na. Ngem siyak tinang ibaga ama panag-eskwelan. Apay nga inaramid mo ti kasjay, amado? Apay kumadyak aramidan. Maladawan jay ubing. Nulabsan ti agsarita, naladaw pa'y kinti na talaga. Amado? Sigurado ang maapektaran ti panagadal na. Gapoy ti kastangal aramidem, Caridad. Anya? Pangasim, di mon ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Jak kayat day jay. Anya? Aguray ka man, amado. Aguray ka. Oh, apay? Nakadkadlaw nga isakit mo unay nilay ka. Ha? Di kalangan agbidot, amado. Kabisado kong tikasta at charmo. Anya mananday ta, Caridad? Kastamat lang ti jarmo, idi nagbabae ka. Anya? Isuad di kalangan agbidot. Tano maulit day di nga inaramid mo. Dakos ti mapasama.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Madiday to yan. Sa balin tinagturungan ti saritaan dagiti amok. Ang mga nunilay kati pagpupulutan ni Senyora no bilang laeng. Jakmet kaya ta mapasamak dayta. Kaasimot nilay ka no kasta ti mapasamak. Angam, anya ti aramidak. Rumbeng nga ta nga ibagak daytoy kan ni Albert. Amang no nakarkaro at dumakkel ti parikot no aramidak dayta. Oh, anya ti aramidak, Diyos ko. Isuro na kuma. Minutes pa iti palabsan. Sakbay aman pas ti oras ti klasik ajak na atendaran. Jak pala kumarumor itay di balay. Nga mismo ani Senyor Amado tinangbilin kanya. Laika? Dari. Ha? Albert? Anya ti aramidam dito eh. Sikat ti rumbong nga pagdamagan. Anya tar aramidam dito eh. Di matarumbong ko mga dakla sa mitang oras. Ha? Albert? Anya ti kayo tasawon dito eh. Oras ti klase na madaka dito eh. Apay, Laika. Anya tar aramidam? Kuwang amin, Albert. Jay... Laika, nagtalikakan ka. Pangasim ko mata di mo dadailan day tapa nagtalit ko. Di mo sayangan ti impay ko kan kagundaway ang makaadal. Siya ti maamak, Senyor. Amangan no anya ti mapasamak. Anya ti kayat mo asawan, si Mang. Pasensya kayon, Senyor. Ngam nanggag ko ti panagsubangyo kan ni Senyora Caridad. Katamok, nilay ka ti makagapo iti saan nyo ang nagkinaawatan. Oh, baybayamon day jay. Agbaw tumatlang ti pungtot ni Caridad. Senyor. Saan mo't lang agbayag day jay pungtot na? Senyor, no kasjay ang makaungat ni Senyora anilay ka ti makagapo. Sigurado akaasin nilay ka. Di kagdanag. Jak itulok ang mapasamak dayta. Ha? Ikagumakalapdan ni Caridad no kasapulat. Amo ka din ni Misty asinalan mo. Saan, sir? Apag iso ngamin abinilin nak ang mga sikaso iti papeles akasapulan na. Iso ang nakarwarak iti opisina. Masaya at no kasta. Haging kat mabalik. Jakmet kaya tamamuan na nagsarak ta. Ha? Day tatiag pa iso, Dan. Sir, kaya't kung alain da ito'y agundaway. Tapno makapagkidawak iti pamakawan iti napasamak kada kayo kini Misty. Lipatan mo day dyan. Importante kat agsasaw kami. Ket kas na ikarikan ka. Awatam day tiyo sobre. Ha? Awatam, Dan. Sir Fausto, amok akwarta tilinaon day ta sobre. Isu ajak awaten. Anya? Saan nakarupat kwarta, sir? Waiter? Umdasin agun-gunak ti pan nakaamok. Ana ornosen ti susik yo nga agama. Nagsubli ka mo't adagos, iho. Ada ka din nalipatan. Mama, di mo't nagsaludsudak kada kayo di kalman. Ne. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Sinaludsud ko nagdaparikot. Ngam kinunayong awan. Husto ka din. Anya ka di ti kayat mo apagparangan, Albert. Tamuyo siguro ko tiyak maamuanan niya. Aguray ka man, Albert. Anya ay ati ibagbagam. Awan amok iti ibagbagam. Saan kayo kuman nga agin didiam mo, mama? Anya. Kinid daw kun kada kayo.
Pakitaan nyo itinasayat ni Laika. Tadyak kaya't ang maapektaran ti panagadan na. Yung anya day tangan aramidan nyo ita. Dayjay alay ka ti makagapo. No apay akom komprontaran nak ita, Albert. Saan anilay ka, mama? No di kat ti inaramid yo ti makagapo. Kat pangasayo ko man, tadayo pabasulo nilay ka. Tano aramidan nyo ti kasta. Jack mo, naan niya ti maaramid ko. Awan ti amok, senyora. Saan kami pa'y nagsarita kan ni Senyorito Albert? Ni Senyor, aklunag. Nagsaritaan mi ti maipapan iti day taabanag. Agkidkid dawak iti pasensya. Taison sa tipuon ti di yung nagkinaawatan. No ni Senyorito Albert, saan kami pa'y nagsao? Amom ka di. Agbabawi aksa ngay manugot iti kayat ti anak ko. Anya? No amokla akastoy gayam ti mapasamak. Jakla kuman imanugot idi. Senyora, no anya man ti saan nyo ang nagustuhan nga inaramid ni Laika. Siya kun ti agkid-kid daw iti pamakawan. Anya? Pangaasiyo kumata diyo kagura ni Laika. Kaasi mo't nuguraan nyo kit din. Gapulang iti gagar na ang makaturpos iti panagadal na. Mabalin ka di simang? Di mo iparik na kanyak ita. Tinalaos a panangisakit mo iti dayjay a babae. Tiyak makustuan. Ha? Di da kumapagkaykaysaan ita. Day talang tikid dawak. Misty. Apay nga. Song bata ka. Tamang ano na patagtibaga na kanya. Hello, Misty? Kunak lang nag mo song batan di awag ko, Albert. Apay kumamat ajak song batan. Nakaawag ka man. Albert, mabalin ka din nagsarat na? Di ka kumakayat apaayan, Misty. Isu na lang, ta adanas ka niya ring Pasko. Mabalin ka di abaliwan tantulangan ti agsara. Importante nga min dayto eh. Kasta ka di. Ay na, pasensya ka na. Nakadisturbo ang sapayan. Saan mat? Okay lang. Ngam, talaga asana ka mabalin ita. Sapay ko matamaawatan na, ha? No problem. Okay na, Rod. Baliwag talangan ti umawag. Bye. Bye. Pasensya pa lang ni Misty. Awantar aramido kita. Ngam imbaga ka makumikuma. Napatpatag namin ti planok nga aramidan. Ngam ti makisin narkak kan kuwan. Misty, ada di tarwar ni Sir Fausto. Apay ka no? Jak dinamagan. Basta tibilin na. Ipakamok kanokin ka. Kahit numabalin, mapan ka itayan na. Kasladan samot importante nga ibaganakin ka. Anyamat tan. Di pa ilakat simrak mat dito eh. Siyak pa ilati kayat namat amapan iti ayan na. Mapan kalatan, tapnawan ti makunana. Kapilitan Jakmat kayat ngagpasugnod manan. Di ka matagtagar eh. Kagura na kadipay lang. Di ka kumapay lasingaan. Tabarang no makaamiris ka. Anya ko mati maamiris ko. Karidad. Amom nga awan kinapudno ti imbagam kanya. Nasakit para kanya kapag atapan nakmanan. Ngaming kagumag tinagulimak. Tadyak kayat nga darumswa asaan tapag kinaawatan. Anya nga rod ti makagapo. Apay ngay sakit mo day chay, alay ka? Ni Albert ti pampanunuter. Nga ta?
No di ka mamati, awan ti maramidak, karidad. Nganday tati agpaiso. Diyak kayat nga damakunan ni Albert. Tama nga no nakarkaron tukit di, asan anasaya at ti mapasama. Itaman pa'y nagpakada kayo, Papa? Iha, diyak kayat nga damakunam kanya. No kayat mo? Sumurot ka kanyak tapno adda kadwak. Sa nabalitag subliak mo't lang no bigat. Papa, ada tinaskan nga aramida. Sikalatan ki mapan. Misti. Naimbag ko man no awan opisina inton bigat. Malah, sikati makamo. Aganat ka, Papa, ha? Wen, iha. Alangar, mapanakon. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't, Nana. Iso na lang ta. Taan niya? Ni Albert, napanadya pagadalan itay bigat. Naamuan na adyak nakastrek iti umuna a klase. Anya? Isumat lagayam Ha? Ni, apay, Nana? Adda madi ana pasamak dito'y balay. Kalat ang nagawid dito'y balay itay bigat ni Albert. Kinasarita na ti inana. Anya? Dahi tati agpaiso. Isu ama diti timplada ita ni Senyora. Amangan no kaya't kumamot ni Sir Fausto ang makakuyog na kanganak na. Di mo pa'y lakit pinagustuhan. Aday ta ka manandan. Kayat mo, kasi katigura. Ha? Ay, ni, saan misti? Apay ko maaguraan na. Kasano? Agising-asing ka lang arudan. Diyak pa'y magustuhan. Pasensya kan. Kan may san? Kayat ko timawayaan. Adda ngamin kayat ko nga aramidan. Ha? Anya na ita? Ay nadan, di mon amuan. O alan, datala ang tinabat-bati dito opisina. Agawid tamatan. Sana ka mabisin. Dagiti aga malaangan ti asikaswam si Mang. Ngem, Senyora. Papaayaban na kayo ni Senyorito Albert. Naawatam ka diti imbagak si Mang. Ha? Kaya't ko tagmay maysa. Sige nga rod, Senyora. Panawan kayo pa'y. Talaga asabali ti jar ni Senyora. Iso nga ibagak kada Senyor kan Albert ti imbagana. Asaan ka no ang mabisin? Dito'y lang ti amok a pangilamlamangan ni papakadagiti importante a dokumento. Iso adito'y ti pagsukainak. Kasapulak dagiti a papeles. Iso anas kan a masarakak dagiti. Amok nga awanan ti maaramitan ni Papa. No maipatungpal ko ti plano kadagiti a papeles. Iso anas kan a masarakak dagiti. Tapno. Ha? Sigurado. Dayto yan ti sapsapulak. Sapulak dito'y dayti a papeles. No maala kong dayti. Sigurado. Asina ti akin ladawan iti daytoy a babae. Saan mat aladawan day di mama daytoy? Sino daytoy a babae nga adda iti ladawan? Apay nga ilamlamang ni Papa ti ladawan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo pa ba? Siyak ti makagapo, no apay asaan na kayat ni mamati sumango ka data.
Kinasaritak namin ni mama. Tadyak magustuhan ti inaramid na. Anya nga inaramid na, iho. Amok ani mama ti makagapo. No apay asaan an atendaran nila kati umuna ang klase na itay bigat. Anya? Day tatagpay sa papa. Kataklo na. Masuro na. Ta sigurado nga apektado ti panagadal ti scholar ko. Gapoy ti kastingar aramidan ni mama. Naimbag tayo mawag ka, Papa. Kaya't ka kumustaan no nakaawit ka. Iha. Itay pa'y, Papa. At nakadiparikod. Papayakas na sa balit itinor ki pa nagsalita. Awan, Papa. Sige, kumusta ka dito? Okay, man. Hanggang siyempre. Kaya't kalata kumustaan. Di nakapagdanagan dito, Papa. Anya nga oras nga gawid ka inton bigan? Masapamad lang, iha. O sige nga rod, Papa. Agi na natin. Kaya't kumatan ti maturog. Sige, iha. Bye. Bye. Naimbag na nalagdak ti bagit. Kadyak sinaludsod kin ni Papa ti may papan itiladawan. Tanasan, sigurado anabistunak kuman. Anagsukain kadagiti alikaman na. Kinasarita nak ni Albert. Sigun kan kwa na. Tirason no apay ngagpupupuk ka dito'y silid. Katipan nakisarita na kan ka. May papan kinilay ka. Ha? Dahil ta tirason no apay ngayon sakit ko ako nam nilay ka. Gaputa pang panunutek ti mabalin nga aramiden ni Albert nga anak ta, numamuan na. Awanan kit di iti ba inday tiyalay ka. Sigurado ang nagipulong ka ni Albert. Karidad, kanayon nga ibagbagakan ka. Naske na makiayon tayo ti anyaman a pangadang ni Albert. Iti kasta, makumbinsir tayo ti plano tayo kada Fausto. Oh, sige. No iso ti kayat mo. Agbalinak nga rod apas pasurot. Anya ka lakit din aya karidad. Saan kumakas ta? Ingkarim nga tinulong ta, saan ka di? Iso apang nga asim kumamay. Makaturturog ako na. Kaya't konti agina na. Halay. Agina na ta nga rodan. Barangin ton bigat, kat nakapanunod ka. Laika, amangan numala daw ka man. Saan, Nana? Di kagdanag. After lunch pa iti sarat ko. Kasta aya. Wan, Nana. Ala nga rod. Mabit lang tapulungan ka iti aramidam. Tapno mabiit amang pas. Kabaala akong daytoy. Sandak ko mapagdanagan. Ang gamnas kan amatulungan kalata. Nana, kabaalak daytoyan. Di kay agdanag. Laika. Kaya't kung ipakita kada senyora, akabalak apaggida ng ti trabaho kan adan. Kaya't papanat nga kan kadakwada, asaan ko asayangan ti gundaway nga intad kanyak ni Albert. Talaga asinapam tinagawid, Papa. Imbagak mo't kang kay tirabi, saan ka di, iha? Sa bagay. Mabit man laang, apay ka di akasta ka, iha. Apay, Papa. Kasla da mapaspasa makajakam mo. Sa baling amin ti jar mo. Kasla dati kayat mo nga ibagakan niya. Awan, Papa. Anya kumangay. Sigurado ka? Uwan, Papa. Sige, tagsagana akmat tayo. Masapa akmat ngamin asumrat ita ije opisina. Sikan ti pagsaludsuda. Tadya kaya tamadaksan nilay ka, Nana si Ma'am. Baro. Kumusta ti panakilangan ni Mama Kenkwana? Nasaya at matbarok. Awan ti parikot.
Sigurado kayo? Patyanak, Albert. Nana si Mang. Di ko magpaiso lang ti bagayo kanya. Amoy man. Jack magusto na gulbot kayo. Agpaiso ti ibagbagakan ka. Nasayat nga rin no kasta. Katsapay lang kung matapakaamuan na kadagos. Nabilang tada ti mading aramidan ni Mama kontra kan ni Laika. Hinapudno na Panyero. Agsarsarita kami ni anak ko. Hindi pa'y kalman. Nagsayatan no kastagayam, Panyero. At damot lagam nasayat nga imbunga ti pan nakisarita kan kuana. Ha? Anyat kaya't mo asawan. Napanak ijay ayan na hindi kalman. Imbagat kan kuana asa narumpeng ter aramidan na kan ka. Anya? Ingkari ka tumulong at amang runos iti amin. Saan ka di? Iso nga rutina namin ko. Kaya't maragsa ka na ta positibo gante resulta ti amin. Iso na lang, Panyero. Tasaan pa'y la sigurado ti amin. Anya ti kaya't masawan, Panyero? Kas lang amin at dapay la parikot. Iso adyak pa'y la masigurado. No talaga napakawan na kon ti anak ko. Ni Albert, si Mang. Rimwaren, senyora. Adda ka nung amin nasken nga aramidan na ija opisina. Iso adi na kayat ti maladaw. Nasayaan. Ayan nilay ka. Senyora. Ayan nilay ka, kunak. Adda ijay hardin, senyora. Sige, agtrabaho kan. Ay sus. Madiday to'y Amang hanuan niya ti mapasamak. Anya ti aramidag. Tapno malapdak no anyaman ti pangpanggapan ni senyora kontra kan nilay ka. Unak mo siya kung ti kasapaan. Ngam nasapsapa ka pa yung siya. Masuranak namin. Ha? Asin ti kasurun mo? Ti ama. Anya? Ni, apay misti? Basta masurunak. Ket jakon kayat adagulitan nak. Amangan no sikat ti pangibuntonak iti amin. Ha? Alan, panawan nak pay laang dito hitan. Kayat ko ti agmay maysa. Awagan ka laangan iti intercom. No kasapulan ka. No ti pagarupam kat nakalisikan, Laika. Nagbindot ka. Senyora. Di ka pa'y nakalisikan niya. Si katirason no apay nga adda saan anag kinaawatan da Albert kan misti. Anya? Kat no saan latta maornos ti anyaman anapasamak kadakwada. Agalwat ka. Makaraman ka kanya. Tandaanam dayta. Makumikum ka dilatan ni Misty. Awan mo ti kasarsarita na. Ngam ado dagiti papeles nga dadalan na dita opisina. Kasta ka di? Wen Albert. Ay, mabit lang tayo bak. Sana. Sana dan. Ha? Sana bali lang yan. Baliwak tulat nanti makisarita kan ko na. Ang mga no importante ti ibagam, Albert. Ang mga no da pa kainaigan ti foundation nyo. Sana balin dan. Makauray mo't ka ti ibagakan ko na. Sigurado ka? Wen. Yam ni, di mo latan nakakamato na di magasak, ha? O sige, ina ko. Ay, lating itik, Albert. Ngam kasayaatan latan ti kastoy adi kay agsarsarita ka ni Misty. Tanong makasarita na ka. Amangan no anya pa iti mapasama. Sigurado ka akas talaan ti inaramid ni Senyora Caridad? Wan nana, kinasarita naklaan. Awanan ti sa balipay.
Ni, apay, nana si Mang. Sanda ka di apat dyan? Pasensya kan, Laika. Ngam kas lang amin saan anak kapapati. Iso ti pudno. Nana, patyandak naminan. Talaga akin nasarita naklaang ni Senyora. Awanan ti sa bali. Nasaya at nga ron no kasta. Ay nagdanagak namin at talaga itay. Ha? Ang sana bali. Napunasan ti panagdanag ko. Takon ambot nga awan ti madi nga inaramid na. Oh, agmerienda ka pa, Misty. Nagyamanak dan. Misty? Adda ka di parikot? Awan, Sigurado ka? Naunag namin ti pampanonotam. mabaling ka di dan. Di na kumalatan ikaskaso. Ha? Diyak kayat ti masinga. Isa sige. Rumuar kan dito eh. Taada ti kayat ko. Apanunutan. Ulitek, Caridad. Saan ka alapdan iti anyaman na kahit mong haramiden? Tila ang pagamkat. Amangan no niya ti agbalin nga epekto na iti anak ta. Nagsasaw ka, kas laki tin nakadakdakusak nga ina. Awan ti kasta nga imbagakken ka. Kas lakas ta nga min titurong ti pannaritang, amado. Sige. Pakawanan nak no kasta tinagawatam. Ngam ibagbagakon. Punasam kumata anyaman na pampanunutem. Ngamin, sana kasta ti kayat ko asawen. Pangaasim kumalaeng, Caridad. Ni Albert ti si Mangpet. Apay ang nagsubli dito'y balay. Sigurado ka nga okay lang ni Misty. Wansa, awan ti parikot. Ay, Ni, apay ka rin sir. sa bali nga min tinadlaw ko itay. Sakbay api manaw dito'y balay. Kasta ka di. Okay mo ti kadana dito yung opisina sir. Nasayat no kasta. Alangaro dandaan, pamangan no mabisto na kapay. Bye. Nagbidutak nga talaang itinadlaw ko ka ni Misty. Kaslang amin sa bali tinadlaw ko kan kuana. Sakbay api manaw dito'y balay. Nagsubli ka kadi tapno bilinan nak nga inam may papan ka nila ka? Saan nga itigas ta, mama? Iso na lang, tama nga na makalipat kayo. Ulit, Jack kaya't ama apektaran ti panagadal ni Laika. Sayang ngamin ti bannog ti tao, no mapasamak tigas ta. Napalalon samat unay, ti panangisakit mo kan kuana. Albert. At aramidik lang tamo karumbang, mama. Kit no sandak ngay pangag. Makamo kayo. Ngam amangan no pumanawak lang diti balay, no pagkitkitan nyo ti kahit ko. Albert! Nalawag tinangag mo, mama. Saan mo siguro kaya ta mapasamak ti kasta? Saan ka di? Agasam? Kabaulamon nga ipangtakan niya? Ti kasta? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak, mama. Isaasapay lang ko, ma. Ta saan nyo asingalin ti panagadal ni Laika? Siya ngamin ti pagbalatagan ti amin. Kasano ko maasika, ako nam. Gaputan nagbali na failure ni Laika. Kaslawan mo ti Servity Foundation a plano abangunan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lading itek na si Marakak manan dito opisina, Misty. Kaya't ko lang amin di makasigurado. Etian niya?
Ha? Mabalin ka didan. Ibagamon adagos no anya dayta. Among mat anagado tar aramidak. Nadnadlaw ngamin nga da sa bali ajar mo. Apay aya? Mabalin ka didan. Uray no italaang. Di nak kumapay laang ikaskaso. Baybay anak kumapay laang. Misty? Agpakpakaasi aktan. Uray italaang. Please. Okay. No iso ti kayat mo. Iso nga rod ti matungpan. Nagalason tikas dyan nga imbaga kanyak ni Albert. Nagasam tikas dyan nga impagtana kanyak nga inana. Siyak pa yun nga inana tinagsawan na tikas dyan. Gapula ang kanilay ka. Asino kumamat ngay day dyan ababaunan. Pumanaw kanod ito'y balaya. No jakpat gan ti kayat na. Papanan na kumangay. Saan ang mabalin? Saan arumbang nga pumanaw di ti balay ni Albert? Nalikatan. Amangan no itugot na pay dayjay alay ka. Di kad kasla nag-live-in dan. No mapasama ti kasta. Saan na mabalin? Jak itulok ang mapasamak ti kasta. Nana si Mang, naisimpakon ti amin. Mabalin ka din ay nakagdigosan. Tani, 12:30, 2:00 ti klase. Ala, siya kun ti makaammo dito'y layka. Ay ngarigat numaladaw kakit din. Agyamanak nana ha. Anya kalakit din aya. Awan ti rumbang apagyamanam. Alakit din, ingka agdigusan. Sige nana. Nasing pata talaga ni Laika. Naanos, nagagat. Kan kang runaan iti amin, napintas. Iso ajak mas daaw no bilang tamat nagnantirik na ni Albert kan kuana. Iso nalaan, tasigon ka ni Albert. Saan arumbang nga ayatan na ni Laika? Tasigurado ka no nga agbalin a komplikado ti amin. Nasayat matkit di, numalapdan ni Albert tirik nana. Tano saan? Sigurado anilay ka, ti kaasi. Sabay la kumata sana makumikom ni Panyero Amado. Iti kasta, makapagsarita kami anaimbag. Diyak la kumakayat tasingan maipapan iti daytoy. Ngam iso lang ti amok apang yabkasan iti marikrik na. O apay mo't ngamin nakasto iti madmadlaw ko. Atap ko nga talagang daytoy. Wano-puno kit dimot nga dailim-limod kanyak ni Misty. Nasken na mayaw awan ko daytoy. Amangan no niya pati mapasamak. Iswasapay la kuma. Tamasang petak ni Panyero Amado ijay balay na. Diretsaan ka, si Mang. Talaga anadagsan tirik na kanilay ka. Senyora, pasensya ka no nasair tirik nam. Ngam mo na kon, sipod pa idi. Talaga prangka ak ngagsasao. Maawatan kayo, senyora. Ang mabalin ka di amaamuan. Anya ti rason. Apay akas tatirig nayo kanilay ka. Jak mo. Anya, jak maawatan tiriknak. Ngam talaga anadagsan ti darakan kuana. Kaslaag pupudo takla adagos no makitkitak. Wano mang manggag ko amadakdakamat tinagan na. Senyora, di kay mabalin alapdan iti kasta amarikrik nayo para kanilay ka. Ang makipakpakaasi ak.
Nasingpot mat abalasang nilay ka. Mabit lang, senyora. Inakamuan no asino ti simbangpat. Jack ninamnama nga umay ka dito, Panyero. Pasensya kan, Panyero. Ket agyaman akta nasangputan ka dito'y balayo. At naka di parikot? Una yan. Nagunag ti panagsanay mo. Mabalin ka di amamuan, wanya ti pakariribukam. Kasi di sigod. Ti anak ko. Kunak man no naging nornos kayon. Kunak no agsasawa kayon. Wan. Ang madmadlaw ko akaslada ilimlimod na kanya. Anya? Saan ko marumbang dahito ang marikrik na? Ngem talaga nga iso ti madlaw ko. Tinasayaat. Umay ka, Panyero. Ije hardin ti pagsaritaan ta, tanaparpariir. Pamuklatan. Adda tinapatag a pagsarsaritaan da Amado kan Fausto. Nakasirseryoso ngamin ti panagsarita da dita hardin. Nalawag a makitak ida. Manipod dito'y ayan ko. May papangatamanin kada Albert kan Misty ti pagsarsaritaan da. Wano. Ang mga noadamanin na aramid ni Albert asaan da ang nagustuhan. Kat dayjay manin alay ka, ti makagapo. Talaga adyak malapdan ti agatap. May papan iti dayjay alay ka. Talaga anadagsan ti darak kan kwan. Adayta, nalpasan lagi ti papaasikaso kanyak ni Misty. Nas ka na. Ada pa aramid mo kanyak, Misty. Apag iso, nalpas kon lagi ti papaasikasong kanyak. Kuyo ganyak biit. Ha? Sa dino? Mabalin ka di kan agdamag. Umay kan, tapno makasublita matla adagos dito'y opisina. Saan ko masiguro na basol mo, man? Babilang tadaman saan na nagkinaawatan da Misty kan ta amana. Saan ka di? Nalapit nga awan ti ar-aramidam. Ngam addalat pa kay na ikam. Mama. Amom matasika ti pagtaytayakan ti lobong ni Misty. Ngam kasla saan mo mat nga ikaskaso. Talaga gayam ang nabaligtadan ti lobong, Mama. Sigan ti kasta ti ibagbaga na ita. Saanan ani papa? Albert. Padasan nyo kadalagi pan tinapalabas. Barang no maamiris yun, no apay adjakon kayat ni Misty. Saan kayo apilpilitan, Mama? Ngayon padasan nyo lahat ang alagipan. Barang no maamiris yun, no apay anak po kaw ti panagayat ko kankuana. Tanalpas ko adagos ting research ko di library. Nawayapay para iti maudi a klase. Tanda ta? Kasaya ata na no dito'y pagadalan ti pakaramida kadag iti assignment kan project ko. Di ako niyaw awid pa di balay. Sigurado ngamin adyak matlama asikaso. Sana bali, tanawayak ang mga rami diti pagadalan. Saan mag ngamin adiretso ti klase? Adabal-labalaot na. Iso nga dawayak ang mga ramid iti assignment kan project ko dito'y. Lukas na ti madmadlaw mo. Nalabit nga awanan ti pakay naigan ni Albert nga anak ko iti mapaspasamak kini Misty. Panyero,
Ibagbagak lang ti opinion ko, Panyero. Saan ko nga ikalkalintigan ni Albert? Tano amiri sa nanaimbag. Agsasao kayo met kini Misty. Kaya't nga roda sa hunday ta, asan ati may papan kadakwada kini Albert ti pagparparikutan na. At dalakit di sa bali. Maawatan ka, Panyero. Amo kakayat mo nga ikalilis dyan ako. Gabutab mo, noan niya ti agpaiso. Anya? Ngayon maawatan ka. Isungawan ti rumbang at pagdanaga. Awan kalumot ni Albert iji opisina na. Kastati ko na ti sekretary na. Anya? Sapay di na matsungsungbatang ti cellphone niya. Miss, Amangan madala ang asikasun na. Panagpanagkat kasayatan nga. Ni Albert, isang ti umawawag. Mabit lang ha, sungbatak ti awag ni Albert. pasensyakan Misty ha. Italangan nakita ka dagiti miss calls mo. Okay lang, Albert. Busy ka ka di? Saan matunay? Kinapod mo na. Plano ti mapan dito office mo. Agpaiso, Albert? When, Misty? Available ka di? Sure. Okay. Umayak nga rin dito office mo, ha? Sure, Albert. I'll wait for you. Okay. Bye. Kasayatan nun nagibusa kong daytoy. Yung tagbalin pa adakdakil ni Asia. Jack kahit nagbalin alapad ti partnership ni ka ni Misty, kadagiti kahit ko ang mapasama. Ano sampay laang si Mang? Awan pa'y matngamin ti kadua mababaonan. Awan anyaman na, senyora. Kabailakon nga asikasuan ti papa asikasuyo kanyak. Narigat mo't no ipabaklay ko amin kanilay pasensya kayon senyora. Awan anyaman na. Mabiit laang. Ta isagana kun ti papa isagana yo, senyora. Pangasim, iti kasta. Saan na matagtakan nga guray da Fausto kan amado? Amangan no adamot parikot iti negosyo ngay matmatunan na. Ngam di na maibagakan ka, Panyero. Jackpot siya nakasta, Panyero. Kaya imposible abay-bayan natin may papan iti matmatunan na negosyo mi. Ano kasta ti aramidin na? Nabayag ko man anaamwa. Ha? Nalipatam ka din nga danidan at taltal kay. Gaya man niya. Nalipatak pa ikiding agpaiso. Pinakaamuan na kuman ni Dan, no da parekot may papan iti negosyo. Iswa jackpot siya natin negosyo ti makagapo. No apayakas dyan ti jar ni Misty. Pasensya kan, Panyero. Tay bagbagakan ka. May samot lang amin ti rason no apay nga agbalin akas dyan ni Misty. Katilaang anak mo. Panyero? Kas kumaita. Nakita nakmatan nga adda ditoy. Nga marimor lata. Di nakman laki na sarita. Napatagsakit diti ibagam kanya, Albert. Talaga na, Patek. Adangamin pa kayo naigan na iti foundation. Anya day na. Ibagam laang no anya ti maaramida. Apay ngay adi ka matinag sa Albert. Misty, sapay lang mata maawatan. Kat sapay lang mata saan ka agumura. Si kakit di man. Apay ko maagumuraan. Alan, ibagamon, Albert. Jaco nituloy ti partnership kay ti foundation. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.